الأمين الثاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Muna-muna ingkatan sasanglitan ibang pupudjihan ibang sin ibadat tuput sadya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala salta daran iban pataurun sin kita niyo in pagsalawat ibang sin salam nato pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dahil dito magsarang sukul dahil sab kita niyo mga sila amuin nyari bihayaon timataod ka to taniyo atiranan kimikita di murungog timatainghog insyaallah subhanahu wa ta'ala bang man inamuin paglugto sin kita niyo hilamod hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw susungon in karayawan nato hikabugat sin timbangan nato pamarayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian mapuas dahil dito hitukbal na muin sa salam-salaman kanyukatan halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna mga maas tayo manghunsing kami hapag-agama. Suwain kita niyo masiim pagtumtum na to sin in kita niyo rihadun niya ini tiap-tiap pakania misan pauno na inhawa simpang umulan niya masira masuok ka niyang kamatay. Sabab amuray ni namuin dahil nga mga laong tabihan suway na tutuod pagsadyahan marayaw in amuin parakala yan. Mapuas din ito mga palanggungan hapag agama. Yarira kita ni umasiha amuin kay napusan pangadjian amuin hikahangpo tagwalo maudu na sinamuin kitab Durusul Muhimma li ammatil umma kahinapusan na insyaallah subhanahu wa ta'ala palihalan sinamuin laong tabihan paghidyatul ha mga miyatay ibang pagsambahayan kaniwan sin pagkubol bihayaw nyari kita mun hay kapito maudu di halawm sinamuin bab niya ini amuin palihalan sin sipat sin pagsambahayang hatao miyatay. Aun kabtangan sinamuin nagbakto sin kitab qala rahimahullah sifatus sala alal mayyit yukabbiru arba'an wa yaqra'u ba'da al-ula al-fatiha wa in qara'a ma'aha surah qasirah aw ayatain fahasan lil hadis as-sahih الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. Amuyat to kulang labiin kabtangan sin Sheikh hapalihalan amuin hantang
sin bang biya din in pagsambahayang hatao miyatay. Yan ini mga palangungan na mga pag-aarama supaya kita niyo di malugi sabab ini rin mga malago karayawan in bangkaw amuin nakasambahayang ha tao miyatay. Bukun sadya amuin pasaran at tawakan in tagkapatutay ni biya mga sinsila bang di kato nakulal imam. Sa pakaniya subay kaingatan niya ini, kahatihan niya supaya di siya hikabin amuin laong tabihan di niya kapasaran malukpasin namin mga karayawan bihay ini. Ininindong tatiap-tiap dahil kato suway makahati simbe niya supaya bang mabut inamuin laong ta mga aun sambahayangon mayit makasambahayang kita. Ini rin ang mga amun laong ta ilmu subay kahatihan sin pakaniya Muslim supaya di siya kalukpasan karayawan dakula bang siya amuin makaabot sin pagsambahayang biyay ni. Sa tumtumon sin pakaniya rin kato haadlaw ini konsum kun isa ikaw yung sumambahayang aun waktu subay tari kalupahan kita na yung sambahayangon. Sabab in kamatay mga maas tayo manghud na mo pag-arama bang dumatong in kamatay magsaroon doon. Ampain amuin malakul maut nawayroong pagpion niya bang bal niya wara. Bang dayang hamano siya simu dakaw nakabata yang paiyanak iban sinamuin nakalaas bang kau amuin mabut na in waktu mo tangsuan dakaw simbalakul maut. Apain siya ini di maingat maulong hasibi-sibi. Misang kau tau maas di dakaw pagadatan. Bang dumatong na in ajal in waktu mo tangsuan niya rakaw. Angkan na mga maas tayo manghud na mga pag-arama in kawajiban simbya kato pakaniya magtakama sin waktu ini. Dahil nga mga amuin hikapagtakama sin kita niyo nasubay kita niyo maghinang sinamuin marana to bang kita niyo amuin laong tabihan manaikod na rin di dunya ini. Sabab ini ni dahil nga mga laong tabihan amuin pagtulak-tulak sa layo-layo bang in pakanya rin kato dihimin ang luto na malukpas inamuin pagkamano siya niya. Asal-asal siya amuin wala da siman yang dahil hadunya labi-labi na hasusungon wayron da kasanyangan niya. Iban tumtum sin kita yung mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya ini amuin pagtitistingan sadya bala in halaw man niya katan. Kapangatod mo masanyang nakaw, inyang panisting da kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, pananaman mo masigpit na kaw, inyang panisting da kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na intuhan na to Rabbul Alamin, betaan kita niyo, laong niya, aparman niya, kullu nafsin zaikatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ingkatan bal nyawa makananam sadjasin kamatay salta in amuin karayawan iban simbukun kasigpitan iban sing kahayang inyan pit narakaniw pit na katan dayahan kau masanyang kau inyan pit na masigpit kau miskin kawairun altamin yan pit na sabab pila na tao masanyang di na makapaghinang marayaw damik yan pila na tao masigpit di na makapaghinang marayaw. Intaw masanyang hinirawan niya bisi si hapag
kasanyangan niya. Demikian tao masigpit, inirawan niya, bisi siya kasigpitan niya. Simu-simu da kataning kahalan, in dunya ni fitna. Pangkan na, bang na to kalupahan, di na to aturun unuin promise, janji kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun dahil di dunya ini, bangunin hinangunta, muna-muna mag-ibadat, amun parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksud maghinang marayaw, mag-ibadat. Parman sin Tuhan nasabot na to, kaya doon, yapan jari, inkabuhu iban sin kamatay, kitaon, daing kato taniyo, bang isim maghinang marayaw. Ang kanin pakaniya, suway magtakama, sin susungon sin kita niyo. Magbalik kita niyo, mari, misanda kumandong tahaw-haw pagkain waktu namo nabahagi na bihayaon pasal sin ang pasual jawab. Mari kita niyo haamuin sipat sin pagsambahayang mayit. In sipat sin pagsambahayang mayit, bali nabilang siya amuin upat takbirat. Pagubos mo tumakbir panagnalaw mo Allahu Akbar, masakaw sin suratul Fatiha. Pagubos sa tumakbir nesab ka Allahu Akbar, apakaw along tabihan sumalawat panabi. Pagubos tumakbir nesab ka Allahu Akbar, ang pakaw dumuah mayit. Pagubos tumakbir nesab ka Allahu Akbar, pagubos sa tu ang pakaw sumalam. Law na sin Sheikh yukabbiru arba'an. Amuin tumakbir kau upat takbirat. Yaqra'u ba'dal ula al-Fatiha. In basahun mo pag-ubos sin panagnaan takbir law mo Allahu Akbar. Masana kau sin sura al-Fatiha. Kaya nga tandasin kita niyo katan in suratul Fatiha. Law niya ini wa in qara'a ma'aha suratan kasira aw ayatain fahasan. Bangsa upa malong na pagubos mo miyas sa sin suratul Fatiha, ang pakaw miyas sa deng mga sura amun haupu atawa ang kaayat atawa duayat inya tulong nabihan labiin dayaw niya. Pagubos mo timakbir lang mo Allahu Akbar, miyas sa sin suratul Fatiha, ang pakaw miyas sa sura haupu atawa ang kaayat atawa duayat inya tulong na labi marayaw. Sabang long mo Fatiha sadya wayron niya to sa niya mo tulong tabihan ni maksud. Lil hadis as-sahih al-warid fi dhalika an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab aun kuno aun nasabut daini long ta dalil hadis sahih kaya baita daingkan Ibnu Abbas kaya ridaan sila karua magtali anak. Atungod sinamuin pagbasasin long tabihan sura amuin haupu. Pagubos thumma yukabbiru as-saniya. Pagubos mo miya sa sin Fatiha atawa iban sin sura haupu yattu atawa ang atawa ayat atawa dua ayat tumakbir niya sab ko magbarik impamumu Allahu Akbar. Pagubos long niya wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kasalatihi fit tashahhud. Ang pakaw sumalawat panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasin salawat mo hamon ha pagtahiyat mo. Amun law mo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amu yatto. Pagubos yatto tumakbir na isab kaw summa yukabbiru as-salisa wa yaqul. Tumakbir na isab ko magbalik imyan kolom Allahu Akbar ininihi katuna apakaw mamung amuna ini namun dumwa anak kau patau miatay. Law mo Allahumma magfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Amat tundeng mga dua mangkau dumwa long tabihan duga yang deng hati bahiwan niya tuay runda saanya sa ini dua siabut sinshik ini reng mga dua long tabihan sarayaw-rayaw makna niya amuin siabut sinshik den dilong nabihan Allahumma magfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah ampuna in mga amuin deng kamu buhi iban simpatay. Ini long tabihan dua nararaan na amuin dua naralangkum niya ing buhi iban simpatay. Amuin long niya Allahumma magfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah ampuna in dosa ampuna in paldusahan namu buhi kami ini iban sin miyatay rin kamu wa syahidina wa ghaibina iban sin hadir bihawon kamu iban sin amuin ghaib wairun amuin nakalayo bihawon den kamu amuin nakahadir bihawon iban sin way wa saghirina wa kabirina iban ya Allah ampunen paldusahan namu deng naman haamuin tao bata-bata den kamu sibi-sibi nakamanghud den kamu iban sin amuin mga nakalago den kamu nakakulang den kamu wa dzakarina wa unsana demikian ampunen paldusahan namu den mga kausukan namu iban sin kababayan namu Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam. Ya Allah in amuin biuhi mureng kamu buhi asila hak Islam wa man tawaffaitahu minna patawaffahu alal iman isiwi sabi namuin miyatay ren kamu napatay asil hapag iman dahil di nasabot mga palanggungan na mga pag-arama bang nato kitaon in dua ari amuin bangkaw buhi atin niya buhion kau ha ka Islam bangkaw dumatong na yung kamatay mo na bang atin empya ngayon mo dua patayon kau ha pag-iman sabab mga palangungan ng mga pag-arama in ka Islam atin niya di ikaw paghihinangan ini paghihinangan atin niya bang kau buhi suway kau halom sin ka Islam in kabuhi mukatan hinang mukatan ha pamando aturan sin agama Islam amu atin maksud atin niya bang kau biuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala bang man kau biuhi halom sin ka Islam sabin lawm sin ka Islam in lawman niya yaon hipaghihinang bukun ka mo di maghinang magtugtug sa jakaw lawmin ako bas mga ko nakaamal na sinini misan ako na magsambahayang nabukun bihat to suway ni magtuyo ko tun maghinang waman tawaffaitahu minna fatawaffahu alal Islam hisiyusi sabi na mo inlawng tapatayon mo rin kamo napataya siya waman tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman hisiyusi sabi na mo amuin abutan na sin ajal niya patayon mo na siya tinamanaykod na siya dunya na pataya siya ha gawam sin pag-iman sababin tao bang mapatay na di nakaway nakalagihan hinang di na siya makahinang di na kalagihan hinang niya sa kalagihan da kumaning pag-iman niya in akida niya mabuntol bang mabuntol da kayong pag-iman niya amat yung kalagihan bang siya mapatay rin doon na insyaallah subhanahu wa ta'ala magdapa magparuntungan siya amat yung kalagihan bang siya mapatay na amuin tao impaida niya sa lagu-lagu amuin bang siya mapatay halong pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-iman mabuntol in akida niya mabuntol Allahumma magfir lahu warhamhu ya Allah hatinya ampuna siya inamoy miyatay yaon panagnandua hatinya lapay kita hatinya lapay kita iban sinang tao miyatay
amuin katan simbuhi iban simpatay amuyat to dahil di manunjuk kita tertentu hatau amuin siang bahayang niata yaun ya Allah Allahumma gfir lahu warhamhu ya Allah ampunan tau miata yaun lagi kaulungi siya wa afihi wa afwanhu ya Allah artinya ampuna imbanga amuin kakahinang niya limabay paldusahan niya wa'fu anhu demikian imang amun long ta bangaung kasaan niya maapa siya ampuna siya atinen hinang lima bayban sinamuin hadir iban susungun pulang labi pangayu amu doa pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman siya ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala wa afihi wa'fu anhu amuin maapun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala ampunun indusan niya limabay iban sinamuin hadir amun dusan niya ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala wa akrim nuzulahu salta pagkasya amuin yaun na miyaun biasa parati amuin siya bisita pakamatay yaun na siya na ya Allah parayawa inamuin bumutangan niya yaun palihala ay bumutangan niya amunin kubul niya wawasi mudkhalahu palu akaya Allah inamuin kubul niya sabab maarupin kubul at niya bukun maluag wawasi mudkhalahu palu akay namun bumutangan niya yaun insiuran niya wagsilhu bilma iwasalji wal barad ininilong tabihan ibarat amuin long ta bangmayan siya dihilanda amuin kasanyangan haggut pasu haggut amuin di mangdahi pa aking ikabin sana kaniya biasin haggut sin tubig sin ais amuin mahagpay siya amuin di mangdahi pa amuin laung tabihan ikabin sana kaniya wanakkihi minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas amuin lanui ya Allah ini doa pa Tuhan na Rabbul Alamin amuin bang man lumanu in palanu anta pangayun ta sud pa Tuhan Rabbul Alamin sin bang man lumanu malawa in mga paldusahan niya sin mga kasaan niya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas bang siya lumanu siya sin amuin biasa parati kakana puti lumanu siya dahil mga lummi niya amun unong na malummi maigin lummi niya katan sabab dahil mga sarayaw-rayaw amuin kakana amunin kakana puti maluhay mo kakitaan inamuin luwag makatapu kaniya makapikit kaniya dami kiyambang maig maluhay mo resab kaingatan sinwala na siya rin doon wa abdilhu daran khairan min darihi ya Allah impaghulaan niya bakas na di dunya sambi pagkayan na siya roon amuin laong tabihan ganti isin sarayaw-rayaw hulaan dahil hakubul niya sambil matu palom sin surga bangman ngamuin laong tabihan inkiabin niya ri amuin bakas niya hulaan sambian sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sarayaw-rayaw hulaan dahil naman hapakubulan niya sambil pa adlaw kiamat wa ahlan khairan min ahli iban sin mga laong tabihan kiabin niya ahli niya riha dunya sambian niya tusin Allahu subhanahu wa ta'ala amuin sambian kanya sin sulga sambian sinang mara maglundang panon niya rin dituha adlaw susungun amunin sarayaw-rayaw mara niya maglundang panon insyaallah subhanahu wa ta'ala wa adkhilhul jannah demikian pasura siya sulga wa aidhu min adabil qabr iban palayu asya lapas siya rin amuin siksa halawm sin pakubulan wa adabin nar iban sin amuin siksa apinal ka jahannam wafsah lahu fi qabrih paluwa galong ya Allah inamun pakubulan niya wa nawwir lahu fi iban sin ya Allah tinya pasawahay pakubulan niya Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah imanga amuin mga sambahayang long tabihan amuin kiana pa kamu hata umyatay ya Allah man ya tudi malawa amuin hinang sabab amuin kiana pa kamu long tabihan
kaya kaamu amuin karayawan hamiatayatu bang manyatu atin ya pangayumu pa Allah subhanahu wa ta'ala hindi atu malawa bang karayawan si miatay insyaallah amuin malapay kita karayawan niya wala tudilna ba'dahu ya Allah papuas si miatay yaun bang man kami pagkain niya long taban halom hidayat halom karayawan sabab intao miatay inyan lapas na siya rin hapit na. Ada po nimbuhi, inyan halawang pasinamu yung kapitnahan. Nalaw mo, di mo ako patuhan Rabbul Alamin, wala tudil na ba'dahu. Bangman kami, hati niya puasin yaun, amuin, miyatay yaun, hati niya halawang hidayat desab kami, di kami makasud, palawang sinamuin kalaungan, palawang sin ununo na tibayhuan. Thumma yukabbiru rabi'a, wa yusallim taslimatan wahidan an yamini. Pag-ubos siya tulong nabihan, tumakbir na siya, imian si Allahu Akbar, ininhi kaupat na, ampa siya sumalam, Assalamualaikum warahmatullahi harap niya patuo, wa yustahab an yarfa'a yadayhi ma'a kulli takbira. Dahil mga sunnat long nabihan, amuin, hitaas mo, lima mo, tiap-tiap, takbir mo, biasin mo yung takbir mo, humulog ka wa takbiratul ihram yaun. Na amoy ato mga palangungan ha kama Islam kulang labi ingkab tangan sin Sheikh biya long ta kya dihilan ta maksud maniu tiyo in biya mga kulang labi long tabi hambang mga kasaan dito pag maapan nyo rakuman kya dihilan ta maksud tiyo tiyo ingkab tangan sin Sheikh palihalan sinamuin hatungod sin sipat sin pagsambahayang mayit biya na sinagi pagsambahayang mayit upat takbir dasya pagyamu Allahu Akbar amun humulag kau takbir lam Allahu Akbar masana kau sin suratul Fatiha law na sin Sheikh bang kau miyasa gimana sun surah haupu atawa miyasa kau puasin suratul Fatiha ang kaayat atawa dua ayat inyatu labi marayaw ang panaisab ko imyan law mo mamung tumakbir kau karwa law mo Allahu Akbar ang pakaw sumalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in salawat mo biasin mo salawat sin pagtahiyat mo tahiyat long tabihan awal atawa akhir Allahumma salli ala Muhammad biasin nasabut atu kaina pagubos tumakbir na sab koy katuro mo Allahu Akbar apakaw dumo apa mayit biasin mo dua nasabut sin kita niyo Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina sambil pakai napusannya Allahumma ighfir lahu warhamhu amun nasabut natu kaina pakaw mo tumakbir na isab Allahu Akbar ikaupat na yato ang pakaw sumalam Assalamualaikum warahmatullah makaminsan sadya law na sin Sheikh dahil mga sunnat inamuin tiap-tiap takbir mo umangkat kau sinamuin lima mo kulang labi patubtubon na mo na sadya rito amoy at tuwin dahil mga law ta palihalan sinamuin sipat sin pagsambahayang mayit sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala bangaw mga kasaan namo pagmaapan niyo rakuman iban simpaamuhon niyo bangaw mga long tabian imamu rito insyaallah inatu tawfik bahasin Allah subhanahu wa ta'ala jamikyan masing-masing pagsarang sukul namo kaniyo amuin 5 taon ha programa sin kita niyo bihayaon iban amuin may nagbabati laul yari sila bihaon timatainghog amuin nagsusupport ha programa sin kita niyo murah-murahan bang maninini pia pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo katan magmumpa at kato tanyo dunya akhirat patubtubon na muna sa jaray nito wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين